e tusa ma mea tonu na tupu lo tusia tusia mamona, o sasi mo mau ia Yesu Keriso. O vai nei o mamona, ma o le nei, o na ua o tau manao e o mai le lafu o le atua, ma tā ua o ona tangata, ma ua tau loto e tau ave avenga le tasi ma le isi na ia mama. Ioe, ma ua loto e whanua noa wha tasi ma e whanua noa, ma wha mawhana whana i e mna o mia le wha mawhana whananga. Ma tu o ni moli mau o le atua, i taimi uma, ma i mea uma, ma inofanga uma a tonu tau te iai. Se ia o i le oti. Na ia tongi o laina o tau e le atua. Ma whaita uina ma i la tau o le uruai tau tu. Ina ia o tau maua le ola e whavau. O le nei o te whai ati ati o tau. A whai o le manao leo o tau loto. Se a se mea tau te ai le baptiso ina o se moli mau. Ua o tau ulu atu ai se whea ngai nga mai ia. O le au tau au auna ia te ia mtau sian polo inga. Ina ia lilingi a tili mai e ia lona nganga i o tau lunga. Alema. O le manao lea o mātou loto. He lama. O te baptiso ia te oe le pule mai le atua malosi au au. O se moli mau. Ua e ulu atu is whea ngai nga mai ia. E au auna ia te ia, se e o i le oti i la tino. Mai a lilingi mai le nganga o le ali i o lunga. Mai atu ina mai e ia te oe le ola e whavau. E ala i le tongi ola Keriso. Na saunia e ia mai le whavaenga o lalangi.